Hey guys, welcome back to another video. I forgot to take an intro today, and so I'm sitting in my car right now, and this will have to do for now. So yeah, today was a really exciting day. Some strength testing done on unique equipment. I want to thank Ravain for opening his facility and giving us this wonderful opportunity. I think especially being an arm wrestler, this is something that we strive forward. It's ways of testing strength. And right after that, myself, Dad, and Duvan decided, listen, let's go do a chicken wing challenge. So this was a great day, great fun. Enjoy the video, like and comment, and I'll see you guys in the next one. Ja, is beter. Well done. Wat so goed. Ja, Weet jy ook sy 100 kry? 7 nee, maar dit baie hoog. 76.3 gas baie hoog. Okay, kom ons check hier links. Dis baie goed vir al daai, jy doen dit ordentlik, verstaan jy? Maar moet aan die ander kant gaan vir die manne. Daai, jo. 74.1. Jo, Okay, interessant, hè? Dan ek hier in die middel inkom. Hierdie is sterk. Kyk van waar kom dit. Kom ons kyk. Pa wat hom druk. julle moet pas op vir my. Julle sê altyd die pasie is die krag, maar Ja, nie bad nie. Wat staan Vir 'n retirement 68.7. Nie bad nie, bae. Net sien. 78.5. Yes. Laat ek hierdie links uit wegskat weer kap. Kap hom weer. Jy moet hom kry mooi in die hand. Wil nie laat jy vingers in hom inwerk. Okay, gaan ek dan. En dis 85. Druk dit. 76. 76 onder dot. Ja. Julle doen ek gaan eerlik met julle wees, nee, hierdie klink nou baie snaaks, nee. Klink nou 'n bietjie arrogant. Ja. Maar ek het nooit iemand gehad wat meer as ek trek nie. Okay. Ek sit so 70 op 'n goeie dag. Nou, Okay. en hy wil net die stad. Okay. Maar ook net weer geen, nee, is nie groot of iets. Ja. Maar ja. baie keer, en dis een iets wat ek in my bedryf agtergekom het, was hy altyd 'n positiewe korrelasie met size Ja. en die krag self van daai size present. Ja, dis Ek het waar. deel gesien die grootste gesnyde mense. Dit is die boer wat hier inkom en die boepens. Ja, dit is 500 Newton uit sy been uit. Ja. Dit is It's crazy. Ja. Jy weet dit is sulke ouens en kom hulle sê 350 Newton. Gou nie oor met die boepens. Daai van venters dol op. 500 Newton. Dis my nou gaan alles wat ek dink. Wel, ek dink mense kan sien in terme van size as jy nou net na die snaaks en Mr. Anatoly se video's kyk. Ja. En wat hy doen. Nee, die armdrukwerk is dit scary. Verstaan jy? Want jy grip op met hierdie klein ouetjie, nê? Maar omdat armdruk is joints. Ja. It's joint based with ligament based. Ja. En as daai ouetjie op jou sit en hy maak so en hy hier. Ja. Dit is baie moeilik om uit te kom. Jy sien. Ja. Sien. Dit is vir ons hande so 'n bietjie help. Ja. Want jy's maar meer hierso so. Ja. Verstaan? Soos alles hierso so, Ja. hierso so. Ja. Ja. Baie problematies. Baie. Ja. Jy kan al syne sien, hy kry al rekmerk op sy Sien. Ja. Okay, right, kom ons doen die baie tries eers. Okay, goeie. Hoe is? Ek sal dan. Hallo. So jy sê ek is in die kol. Jy is 100% in die kol en ek kan sien van waar af als kom dan. Nou maak die dinge vir my sin. Nou, laat ons gou kyk. So hierdie hinging point, so om jou nou te maak dat jy minimum cheat, right, ek gee nog so 'n bietjie vorentoe sit. Ons kyk of ons net miskien iets voor. Eers af as jy go. En relax. Daai is ook die hoogste wat ek moet leer. Relax. Ek weet nie of ek hier gaan kan grip nie. Ons check. Kan span. Okay. En af as jy. Gooi. Daai is massive. Okay, en optrek. Good stuff. Hou maar. En daai is monster ook. Okay. En ek glo daai sit so nou weer triceps af as jy. En fine.
Oeh. Hy's massive. En dan asem te hou. Ja, as jy gaan klein val. Kijk, dat is massive. Daai ja, so nie necessair as fast die wat ek al my lewe sien. En ek het al 10 jaar in privaat praktyk. Ja, 185 newtons op. Kyk, dis baie moeilik om dit na kilogramme te vat. Maar hierdie is nou ons meetomas is hulle om daar meer te meet en tok. Newtonmeter. Daai, maar dis die meer scientific way om jou krag ook te meet. So, ons sal nou die spesifieke, ons sal mooi uitdruksels van alles vir julle gee. Dankie dat hy wys. So ja, bicep 151, tricep 185, om en by, maar ons sal nou die presiese stats gee. Right, nou is dit moment of truth, nee. Nou is dit af is jy. En relax, right stuff. Alright, tricep, nee, hy is in die bol hoor. Op. Span. Sy linkerkant sterker as sy regterkant. Ek sien jou nou. Ek sê en ontspan. Ek het vir die kind gesê. Yes. Ek het vir hom gesê, hy's 'n linkerarmdrukker hierdie kind. Hy het baie goed. Ontspan. Is dit mens sê sy bicep is ook nie te bad in terme van moet wees en ontspan. Hoeveel die nerfpyn? Okay. En op. Laaste enetjie. En ontspan. Ja. Alright, so ons sal nou sommer so quick. Kan jy sê, ek moet net vir jou sê, sy het like baie simmetries en dis goed. Wow. Maar ja, kry jy nou net eers jou bearings terug, hè? Ja. Kom sê. Kyk, tricep regterkant, Okay. 185.1 newtons. Linker tricep 181.4, 1.5% verskil. Dis baie goed. Wow. Biceps regterkant 150.6 newtons. Kyk, jou tricep moet sterker wees as jou bicep, né? Ja. Wel, hulle biceps is amper op hulle triceps, maar okay. Dis omdat hulle armdruk ook doen. Ja, 150.6 bicep regs, 142.6 links, net 'n 5% verskil. 5%, dis Dis brilliant hoor. Weet jy, dis simmetries. So ja, as jy voorstaan baie te verloor van nee, ek weet daar's nog baie. So wat beteken dit dan vir jou? Ja. Dit beteken armdruk is genuine handsport. Ja. 100%, dis nou gebewys. Ja. Want as ons uitwerk in die gym, of oefen, sorry, Ja. is dit alles dieselfde, verstaan, dieselfde gewig. Maar by armdruk is dit spesifiek. Ja. Net rise, pronation, Yes. cup, even cup, supination, Ja. is net regs. En die nommers op dit is insane. Ja. Verstaan, jy kan, jou beste pronation is hoeveel? Met 'n static, nee, static hop op die grond, so dan sit jy die band hier om, dat jy duim die oordraai. Ja. 70 kg. 68. It's that main stage. It's that main stage. This is it right here. It's everything you need right now. No. Let's go, baby. Yes! Ja! 68 kg. Ja, dis bewys. Links, 58. Verstaan? Wat ek voorstel, ek dink terwyl jy hier op is, né? Kom ons ek dink ons gee eers 'n breek. Ek sê eerlikwaar sê ek dink die static is die betere toets as die dynamic. Die dynamic moet ek vir jou sê, dis baie meer soos eksplosiewe. Ja, Ek wil sê as jy veral kyk op 'n lae vlak kompetisie dan obviously geen nou. Yes. Maar op julle Nee, jy daar wil die werk. Ja. So kom ons toets net die statics. Maar gee net gerus, dan toets ons daai rotator cuff ook en dan obviously soos ek sê, pec major. Want jy kan glad nie inwerk sonder dat jou pec major. Nee, kan. Ja, baie gewrig werk ook, maar ek dink dit gaan waardevol wees want ek dink so jou pec waar jou internal rotate is 2 maal so sterk as jou external is. Ek dink julle sin gaan nog 3 keer so sterk wees as external. Kom ons kyk. En ek het my fair share daarom redelike sportiewe ouens gehad, maar ek dink my biceps max was hier by 100 pond.
Kom aan. 150 of Ons gaan uit 200 breek. Ek voel. Ja, gaan uit 200 breek. Triceps 230 gras. Ek voel dit. Kyk, ek moet net sê as ek Kyk dan, so dis as ek jy gaan voel jy lok hier en dan Okay. druk in hom in. ja. Right. Okay, gaan net. Af is jy? Ja. Daai is mooi. Van 250. Ek het gesien en dis op die lyn. Goeie genade. Kom op. Op. Ja, mooi. Dit maak jy trek sy Ja, masjien. ja, kyk, die straps. Kom op. Werk. Mooi. Jona. Dis jou links. Goed. En dan moet jy ook gedoen na daai eerste nie. Af, laaste een. Yes, want hy gaan dus ook en hy is geen Laaste een. ek is eintlik lief as ek wil eintlik iets sê maar ek kan nie doen want ek het ons so verkeerd gebeur en gelukkig. Yes, dit lyk of sy biceps iewers 200 kg, ek weet. Jo. En sy triceps definitief 250. Jo. En dis links. Dis links. Dis hier die betal. Nou ja. Ek voel lekker connected met die bicep atleet. Doen jy? Ja, baie lekker. Yes, nee man. Kyk na daai stats is hier gekomen. Baie nice. Met my naam. Alles wat jy het. Alles wat jy het. 320. Naby 320. Ek kan hom nog breek. Nee, breek hom nou, breek hom. Lekker nog. Kyk. Okay, kom nou. En 8. Relax, good. Okay. En op jy. En Oh, dat was maximum. dan het jy crash, hè? Kyk. Okay, die interessante ding van sy biceps is ook weer mooi in proporsie. Is nie soveel sterker daarom as daai een nie. Okay. Ja, maar jou triceps. Het jy gevoel hoeveel meer krag in jou triceps? Ja, so Met links het ek connected gevoel met die bicep, nee? Yes. Rechts en weer nie. is dit. Ja, maar dis 'n handding, verstaan? Ja. So as na jou stats kyk, ons praat nou gou eers bicep. Okay. So bicep het jy gedoen regs, 223.7, dis absoluut massive. Ek het nie gedink Ons het hom gebreek. Ja, Okay. wel jy het hom gemaklik gebreek. Links het jy 199.8. Okay. So jou bicep verskil 10%. 10.7. Okay. Jou tricep nou het jy gedoen 257 links af. Regs het jy gedoen 318.2. So hy is 19.2% is hy sterker. Hoeveel? Regs 19.2. 19.2. Okay. Ja. Yes. Okay. So dis nie eintlik so groot uit proporsie uit. Okay. Wat ek gereken het. Ja, ek het gedink die biceps gaan baie groot verskil wees. Ja. Maar ek kon voel, my regs kon ek nie. Ja, jy was nie 100% gemaklik nie, maar nog steeds. Jy het hom geklap oor die 200. Waar jy links het jy mooi gevoel. Lekker. Maar het 199, maar dit wys jy nou nog steeds. Al jy regs nie lekker voel nie. Dis sterker. 223. So sy jou links is sterker. Nee, Nee, regs. Links het beter gevoel. Ja, Die posisie. Ja. Die regs darm op al julle goed was sterker. Okay. Syne was baie min, die margins. Joune is net bietjie groter. By die tricep. Met die tricep en die bicep, ek dink jou bicep was ons sal nou na Dit was baie naby, ja. Okay. Okay, kom ons doen gou daai shoulder, dan kan hy bietjie It's amazing jy gaan Ja, hy gaan stil staan, presies dit. Hy is of uit of in. Maar jy wat hy sê, uit of in. Ja, ek sal vir jou sê. Kyk ja, ek dink obviously julle uit is nou nie julle kos daai. Maar ja, laat ons gaan kyk. Okay, let's do ja. Give my 150 doe.
Kyk, ek twyfel nie dat hierdie man die 100 nie. Ek is bang jy kom naby 200. Dis los lekker lekker. Ja. Hoe voel dat? Lekker? Ja. Alright. Okay, uit is jy. Dis nie swak nie, dis ook massive. Kijk, ek kan nog meer gooi. Oké. Ja, hy gaan net die 100. Nou moet je hem gooien. En wat? Ja, nee, amper 150. Maar ek kan nog meer gooi. Kan jy uitwaart, maar as jy hulle later oefen, moet nie afgooi nie. Ons geen nou nie kan nie van dalkie. Okay. Wag. En ja, 160. Okay. En relax, good. Komt er van 170, kom. 165. En Baas 1. pan. Hy tweede was die beste een. Ja, Goed stap. Graag is, Kom er maar weer. uit is jy. Okay. En relax. Ja, hy is ook mooi, hy is net onder die regterkant. Kijk. En as jy en ontspan. En voor van amper gekomen, maar hy sê as hy want toe nie. Kom, wat vir Ja, uit. En ontspan. Ek kan het nie. Ja. Gooi hem, Okay, and inwards. There we go. Gooi. And relax, good. Hij is een mooie nacht geweest. Dat is een mooie ene. 126. Uitwaarts last een. En relax, Ek voel good. useless op het. Nee, maar je moet. Dit is sport dit dan. Oké. En ontspannen. Dankie. Kijk. Ja, met julle is ja, is nie in proporsie met die internal. Het moet nie wees. Ja. Het moet nie wees. Dis is 'n ou in kontras wat Kosie heeltyd backhand speel. Verstaan sy external rotation Yes, wat hy baie oefen hom, sterk ja. werk, ja. Okay, ja. Even soos internal rotation, 'n ou wat Kosie net butterfly doen. Swing. Ja, Oh, yes. Cameron Manberg of wat ek kom. Ja, dan sal hy net weer. Okay, so Eerste ding. Ja. Ja, soos my eerste ding. links 52.6, right, 11% verskil. Groter verskil natuurlik nou op internal rotation as there should be. 165 regs. Massive eintlik. En 125 links. So daar's 'n 24% verskil. Ja. So Beautiful. meer as wat hy sal dink op die bors. Sien in 'n arm druk gaan ek weer kant toe met regs. Yes. En links gaan ek net terug. Terug. So dis hoekom die verskil so groot is. Fitable 100% man, soos jy sê. It's amazing, hè? Die doen toetsen. Ek gaan nou vir julle sê, nou, as ons nou die printout gee, dat julle kan sien net waar is lê die stats. So al wat ek eintlik kyk is die eerste twee lyntjies. Yes. So jou peak torque, wys regse peak torque, linkse peak torque en hy wys vir jou daar die twee, right? En dan regs en links peak torques, Dis maar right? dit is 'n groot En verskil dan die daai, cool nee. ding wat julle ook kan kyk en dis nou hoe vinnig jy moeg raak, is jy wil ook hê jou average van die 3 reps moet naby jou peak ene wees. Verseker, Jy hoor wat ek sê. verseker, ja. Soos syne nou 165, right, was in aan die regterkant 154 se average. Dis baie goed. Dit wys is nie ver. Dit wys nie jy het een uitskieter attempt en toe is jy blown out nie. Yes. Al 3 reps was daarom up there. Ja, dit is wat hy wil hê. Okay. Want jy beurt is jou beurt. Gooi hem. Kyk, dan kan hulle begin backslap doen om weer alles in proporsie te kry, maar dis nie nou enigstens doen. Is kry vir eers. Okay, here we go. So eers uit. Yes, 8 bars go. Okay, relax. Jy kan bietjie langer aanhou. Okay. Gaan. Okay. Okay, en inwaarts. En ontspanning. Net stadig los, 'n bietjie pyn daarso. Okay, ja, los dan net stadiger. Okay, uitwaarts. Ontspan. Beter. Weer een as beter. Inwaarts.
Ek voel wat jy nou gaan breek hierso. Ek dra hom nog so bietjie vas as hy kan. Vas, hè? Kijk, last in keer. Goed. En een laatste. Goed. Weet ek my tand stikkend. Ag nee man. Binne. Hey. Ja. My agtertand. Het jy was die tande nou? Nee, hy het gekraak. Ek het dit gehoor. Het jy gehoor? Ja, op video. Dis al wat saak. Hoe lyk hierdie sinne so fyn? Dus als ons gaan gaan, dus gaan we het krijgen. Kijk, en ja. En hij vaart. Ek is bang ek skop. Sorry. Hou net weer so 'n bietjie langer. Okay. Kijk, inwards. Dat is massive. Masjien het bietjie gebuig, né? Nee, hij kan maar bij. Okay. Hij heeft speling actually. Okay. Uitwaarts. En ontstaan. Goed, beter. Hier is hy nou. Okay, kom on. Kom on. Alles dit. Inwaarts. Great, hier. Baie goed. Okay. Uitwaarts. Hij is nou weer genoeg. Ja. Hij moet My net is dadelik nog. Kom onderbreek. Kom. En wat? Goed, amper. Actually, I tweede en was die monster in. 190 something. Amper klaar. Maar dan weet je daarom op de 200 kan ons ook break next time. Ja, yes. Yes, guys. So some testing done. This was really exciting. We want to thank Ruvain for hosting us. This was really fun, and it's something all of you guys should go test out. See if you can beat your brother or your friend. But now it's time for the chicken wing challenge. Out with a fan today. Me and Devan and Dad is gonna have a chicken wing challenge. So we just finished a nice session at a Biokinetics. I don't know how you say it in English. Biokinetics. Ja, something like that. Yeah, so we went for one of those sessions, and we got to test our bicep strength, tricep strength, rotator cuff, basically inside pressure and outside pressure. And now we are going to do a chicken wing challenge. Who's gonna take it, eh? I'm gonna take it. We have all learned from the sushi challenge. It's not out yet. Let's see what we can do. Okay, tell the guys what you're doing here. Yeah. Okay, so today we are attempting 3 max chicken wing challenges. Okay, so what different flavors do you have? So we've got the compound, sweet and teriyaki, and homemade barbecue, medium, butter based, and then we've got the Jari, sweet and spicy, and then the chili pepper, it's hot, and then we've got hot fire.
Okay, okay, cool. So we'll decide what we want to have because I think we have to be strategic. So the record is 90. Yeah. 90 chicken wings. Yes. Okay. It's gonna be tough to beat, but we'll attempt it. I can remember back in Matric, I got 50. Yeah. So that's yeah. So I think that's about 5 years ago. Yeah. Okay, I will. You don't have Pepsi Max. I'll take a Coke Zero. Yes, please. Same for me, yes, please. It's almost time for the challenge. So for the first round, me, my dad, and my brother got 15 chicken wings each. It's the sweet chili flavor, and then from there on, you can choose to add 5 chicken wings or 10 chicken wings. So let's attempt to break the record. The house record is 90 chicken wings. This is boneless chicken wings, eh? Yeah, boneless chicken wings. I don't. We can try, but I don't think so. If I get a 50, I'm happy. Let's check. Yeah, this is a place in South Africa called Monte Casino. So there's a couple of restaurants here and the casinos down there. Just show the casinos there. Down there. And mom got the. What did you get to Nachos. order? The nachos. the loaded Oh, the nachos. not your business. Not your business. So yeah, let's wait for the drinks to come and then the chicken wings. It's gonna be filled. Light work. You know where the chicken wings are going? Straight to the bicep. Straight to the pronator. What predator? Yeah, so all the drinks have arrived. So it's me and my wife. It's Duval and Mariska. It is Rickert and Duvan's mom and dad. So yeah, so welcome, yeah? Cheers. So yeah, there it goes. And we'll see you in the rest of all the videos. Have a good day. Met jou van of my phone? My friend. Okay, it's arrived. So this is boneless chicken wings. This is 15. So it's probably gonna be how many? 6 plates. That's 90 chicken wings. That's not too bad. Let's break the record. let's attempt to get 100. That one is gonna be tough. I'm gonna try. This is a lot of sauce, so I think it's gonna be a difficult one. But it seems good. Yes, that's chicken wings. Let's go for the challenge, guys. Oh, whoops, papa. Okay. Jy mag afval daar man. This is now, they call it the third one that I'm eating. So let's see how many I can do. This is also a good sauce. Let's eat it. Oh. No bottom. What's a sweet chili one? Sweet and sour. How's your food, mommy? I like that. What's your favorite?
it's just 10. So it's 15 plus 10, so it's 25 for now. So this is the plain boneless ones, and let's see how it goes. It's the so this is then 35 boneless chicken wings. This is my last chicken wing of 35. So we're waiting now for the next chicken wings to go. I can't feel it. I can't feel the chicken wings in my stomach. I don't know, maybe we're going for the 90, I don't know. Let's see. We've done 35 so far. So yes, let's go for it. How do you feel, Duan? I'm just doing my last one, but man versus beard versus food should come here. It's real good, man. Yeah, he'll probably get 200. I don't know, probably. But another 10 is coming. Let's see. Guys, and I'm gonna be totally honest with you. I'm not feeling too good at this challenge, but let's see. Maybe I can surprise myself. So it's another few Coke Zeros on their way, and then we are going for 45. Wish us luck. This is another batch. If we finish this, we break 50. 50 wings. 50 wings on the dot. It's pretty hot, so we may just wait a little bit for it to cool down. Go get Papa's video now. Is it now? 5 guys. Jy mag net nie reis so vat dink ek nie. Mag jy? Vamos berkutat. This is your last 5, eh? Last 7. No. Well, boys, it's the last 3 left. Last 2. Oh, 2 left. Rieke het 8 ones. Yeah, it's last 2 left. Let's see. Then the boys ate 50 wings each. 50. So yeah, huh? 50. Yeah, 50. And guess who finished first 50? Yes, you did my The old man. hubby. Hey, you know what? You know what? Well done. Well Hey, done. you know what? My dad actually gave
2 of his wings for my mother. So that means we are equal now. If I finish this 2, I would have 50, my dad would have 48. So good luck with the egg. If you look at the age difference, I'm allowed to do it. So yeah, we equal. Well done. Good. The boys looks very, very bad against their dad. Their dad did it well. Well done. Finished. Finished. Well done, Dad. Well done, son. Well done. That was a tough challenge, I'm not gonna lie. Oh.